Anyang laki din! Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipo di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman kapay. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Nakasta pa lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Si kaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya? Saan ka din nga karim idi kanyak, ano asawaan nak? Agbiagak akasladon niya iti denam. Iso adikan agrikla-reklamo ita. Anya? Kay sumat. Ha? Awan pa'y serserbi ti biyag no kastoy lang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, taawan matlat may karga. Uston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balay. Anya? Ta? Anya man ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa daya takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayatipoon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga no di ka man ngamin nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Kat no kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya ti agluto, nanang. Di ka tagat bawang akton. Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No si kati mabatbati iti balayo, rumbang asikati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana akanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawid iji balay tayo, Cesar. Maya ka rin di agdan ti balay dananang amdi ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo at talaga. Ngamne, apay-apay per kapunta na itaos usaran nyo. Nangipanan nyo kadagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga raw din ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mata namin. Anya? Huwag manang. Kat di akong naggatgatang Paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho ito nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klunan manang isotipod nyo. Anya? Da kayong magayam ti maranak ti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayam balasan ko. Agur-urayak man itilugan. Mapankuman pa siya rin da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan anagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adalabas sit asaan da pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw di parikot kadagita nga agasawa. Idi namin siyan. Nagawid ni Juliet ngagsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan,
Nagapadak at imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga ron ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manupay a pamagbaga kadakwada, sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga ungay. Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karem. Anya? Kati sumat, saan ka di nga ing karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pati pirukam. Anya tinasaya at iti biag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lat ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida ka itinaimas, kat adu pa ti kankanam nga ura deta mangan lang ti ammum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanag, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukin ka Juliet. Jakon mau awatan deta nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka ngay. kayat ko no saan kami amadan iti anak Ronald. Saan kami mo't lang agin kinaawatan iti asawak. Sa bagay, da kayo mo't nakanayon ti isyo dito yung ili tayo. Huwag nga ron, kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo nga ramiden dagiti banag apakaibabayan ninyo. Ay, narigat nga ron aliklikan pare. Jak malapdan tiyagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ta, makapongtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, bakayon ati mapan lagi tulod ka dagiti natengken prutas iti balay na manang Juliet. Ay unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay banbantayak ti baboy ko. Kaslang ngamin dandane nga ganak. Siya akong bantay nanang. Jak kaya ti mapan ijay. Alakit din itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapan ijay nanang. Ang mga no maranak manan nga agap apad at may ramanak pay. Apay inramraman da kamot aya iti apada. Katuan nanang. Agap apad ay di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. O nanang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailang no agap apad Sika talaga anak ko. Mala, bay amaon. Siyakon ti mangitulod. Basta bantayam dagiti baboy ko. O nanang. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawon pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha?
Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadjay manugang yo, nana. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, nitiday ta nga aramid yaw. Nagbanglo na ti barako akapiyo. Ang kaslaawan mo't ganas kong agkape. Igapo ka rin tawan gatas na manang. Pasensya ka na. Talagang amin nasaan kami nga gatgatang iti gatas. Saan ading ko? Ang paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong aginaw. Saan manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadaan man mo ti ragsak dito'y balayo. Uwan manang. Ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti panagsilibraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang detan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami mo't nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka asway? Ti kat ko asawa, pare. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot nga main. Isa kanayon akmo't nga agungat ah. Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tani, kasta kayo matay. Wino, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinin da kayo man ang nagitininang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na anak Carmen. Syakmat nun ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. Adda di man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupikupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot day ti kunada pay. Ay na, nakababain nga agpayso day ta. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Naging joy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Na, bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang ka din law nagiti karuba. Agrama nagiti bisita mi di kasangay mo. Uwan nga rod lakay. Pati plato taan na kupit nakita da. Uwan nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo ngamin ibarbarsak Uwan bakit? Basta agbalbaliw tan. Uwan lakay. Malang nga ron, rumara kon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mata na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon ha. Oray day tay agalas 8. O sige nga rod. Orayam tulat ta ti balon mo.
Ato yan ti balon mo, Cesar. Isublim na itabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manan nga isublik? Agungat ka pa'y? Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 ni daw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Jibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yigmo na itabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbing asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Uray kan Juliet, di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsapa nga agungungat. Kitno kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumod gayam ti bagas, ngam apay adi ka naglutaw. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan ang nalutaw. Ay pasensya kan nag-enjoy ak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito a cellphone. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanday ti abagas, isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar ken asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Bala! Manang, umayak man makipangan. Ay, katuan Cesar. Ngam, apay takas dito in text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text na di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asim mangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget, pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga gibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho, naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo tararamidan na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang, kat itay manan, saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka, imbalang kon ati bagas me. Ang amay na, mga anak man pa, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tag sa sarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Manang, Liklikan nyo ti agapa, tamay saday ta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin nyo. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay ngamin nga imbulang nati bagas me. Bidot nyo matdayta adwa anak ko. Di ka ngamin agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, day tala agi barbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak kada kayo.
Parang maurnos tinagbatan niyo. Tamaday ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din! Aywan gayam, hali di inton bigat lakay. Ha? Ayun mat bakit? Apay ka di? Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay, nga maging ga ita, santa pa'y anap-napan. Ay, katuwa na bakit? Ay talaga yan. Mapanta ah. Naiparipir ko matan ti motor itay. Iso ti usaran tayo ton bigat. Ay na, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay na, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo, matinton bigat. Bakit? Ha? Holiday matinton bigat, sana ya. One month holiday. Special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang. Isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kun sapatos tamot na. Ay, katuwa na bakit? No dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwin bakit? Alang araw, kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan. Tamasapa ng aglaba. Tulungan naktulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jabanda lakay. Ijay? Ijay man o. Ado tinagduduma akulay asabong. Ay katala ah. Mapanta ijay ta picturean ka. Ay na, dayta ti magustuak launay kan kakahit. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay wala. Ngala. Isimpam nga ron ta blouse kan buhok mo ta picturean ka. Sige, mabit lang lakay. Nakita ko man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga daw mare. Ah? Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, nga kikis iya nagpasyaran nyo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasayaat, no kasta. Umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Uy, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagham. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, ada pa'y caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na kita, tapno ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakal na kita abanag. May anak iti tao ti mga presyar. Sana sikat ti mga ibagbaga. Anya lakit di. Nagmayat mo tanti nakita nga impose mo iti Facebook, mare. Ha? Di ka di impose ko a picture mi kanila kay ko? A sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho.
Oh, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga gasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi ijay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din o kasta mare. Angam nila kay Mau. Sana kasta niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bale a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramidan nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Saan nak kanu ay ayatan? Isu nga saan nak ama i-post iti Facebook. Anya lakit din da di arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. No ay ayatam ti asawa mo no saan. Anya laki din. Amomotan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipost iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may ti kunam. Agdudo mati babae na dayay. Kundi post mo akin ni bakit na iti Facebook. Tapno saan na madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti daduma babae ti biyag na. Anya? Woy, wagas na mo tadag iti kinasweet na kini bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Yung laki iti. Una yan ni Rita, talagamat na niya dangaan niya. Ay, imbaga na nga rod kanyak asaan nak kanu ay ayatan nila kay ko. Gaputa saan nak kanu ama i-post iti Facebook. Kanin baga naman na dahita kanyak, nakunana pa yung umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amok at chicks ni Tirog iji ili. Amok kami di boss ti chicks na. Iso nga magbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nila kay ko laang ti makamo iti dayta. Oh, kita man. Amo matagayam nila kay mo. Iso asaan man napakampanti na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao. Nga ado ti umapapal iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna a perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tonggal maysa. Oh, anya dayta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa, dress da ito ya parakin ka. Ha? Nalabsak da ito yung naka-display di ili. Isa ginatang kun, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kid dinasaan. Wala, mapan mo ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabit lang lakay. Mapan ko ipada si Gisilenta. Umare, sikamot gahayam. Anyat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Ludam man tinambar ko, mare. Ay, kitwen Mano, ti ilod ko, mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipost ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Uwan, mare. Ada nga min ginatang nila kay ko address. Nagpintas siga. Ay, kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo anapintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din.
Oray sa anak nga ipopost iti Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay mbag ti asawa, Mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka, ket wagas na laeng, tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kayat ti tabas ta dilam Salbag ka? Oh, apay akas sa tilang amare. Kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamla no ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga mangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet mi nga agasawa. Ay namare, budno ti imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budno gamin. Ti kinasweet nila kay mukan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Isu akas taunay a-proud ka kadag iti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasa man, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama i-post iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na ija ili. Ub-ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka. Apay nga do ti mangibagbaga nga adda ka no chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Anda ayamat. Sino ba tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda, saan paikit din ang mabilang. Agpudno ka! Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi pa laang. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga ipost iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan napudno na ita? Ti ko namkid day, umapal da lang, ta sweet tang agasawa. Iso da ngamin kat saan? Kastila na ita. Sapay la kumatapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Amangan no bibiyag. Anya? Oh, apaya kasta ti panangkit-kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Sa anak man akasarsarita si kabakla. Di ka pa'y may tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay matan ti panangidadanes mo kanyak. Anya ayat ti basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko, may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngam ti kunana, awan. Ha? Ti kunayo kit day, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa wano boyfriend yo, ti aramidan nila kay kukanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurugura kanya kiti kastaunay. Umay ka ijibalay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo? Agtong palkay ti bagbagak. No kahit mamakita, ken maamuam ti pudno. Wan nga, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak ng agawid yung tinrabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kadag iti kumparek. Agsyat kami man basit ije balay da Anton. O sige, duday ta ti kunam. Agluto kanton ha. Manganta apaman na sumangpetak. Wen ka dila kay. Di ka madaragan, tandamanan gift ko ken ka no sumangpetak. Kunam day ta
Namnamaak day talakay. Wen, amo matan. Santo Apollo sagbaliw ti kinasweet ko ken ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya kon tay sumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kayat masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pa'y tanako na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kunakun ket. Anya? Mapanta iji ili, tada na pati nga ipakita ken ka. Anya ka dit ipakitam kanyak. Di ka pa'y lang nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang ti panangawis ko ken ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan nintun madamdama. Naparte ka kon, honey. Wan nga ron, makita iti langam. Pangaasim. Itulod nak enjoy dagus kwenton madamdama. Sakbay nga agawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka niya mo ta saan? Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae! Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, mawatam! Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam dayto yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun abalo. Nabayag ka nun anatay. Ti asawa na. Anya? O ala, agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. bakit? Pangasim, gusto ko mamata na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ipagampayiti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istorya. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastaw na yapan ang ipampanakal ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampun no mat gayam ti ibagbaga dagiti tattao nga da chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo? Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamati kan, iti bagbaga ti tattao, mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakal mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo na ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang anya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day dya at irog. Isumat lagayam akas taunay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na ti idul-dulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tayo maganap ang gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasam dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawa. Gapo iti kasta ngayong bagbagana. Tsaka mo no aginggat ka ano ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas, tapno mailimod dati kinachikboy da. Anya lakit din. Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anya ko ng paray. Mapantayo ag-relax. Inton malam. Huwag ko mapare, makaumay ka. Ay, kawan na. Abig hindi na sa angay, oh. Amangan kit di mo't nagungot ni bakit mo. Sige, di mo, paray. Amumlata mo, ni bagag ko ti style ko no mapanak iti pag-iinuman. Amuklat na ti limitasyon ko, paray, oh. Alang arot man, ta mapantayin ton malam. Adda na diskubrik akabarbaro abar apapantayaw. Ah, nay. Adda man ang kabarbaro na diskubrim abar, wano na diskubrim a chicks. Si kakit di mo't pare. Amang ano da makangag, narigatan. Puno timbaga. Huwag pare. Adda na amok at chicks ijay. Jen tinagan na. Ubing pa, kan napintas. Ay na, sika talaga paray. Dahil tan samit, hindi sa kimaw, asaan na may kat. Ang lalaki, day, mahilig ti chicks to. Apay, nagpakada ka pa lang ka ni bakit mo, pare? Ay, kauna paray. Nagpakada akong tamnoan muna. Kun saan nakngor-urayan inton rabi ay. May bagman, pare. Ta saan nga gunget ni bakit mo? No kasta nagpakada ka kat siyat ti papanam. Saan mo paray? Basta amok ti limitasyon ko ako nak. Kun kang runaan na. No inom laeng. Awan na yun na checks, kas kadaan niya dita. Sa bagay mo't katiya. Kitsi ka ngay paray. Nagpakada ka maakin ni baka mo nga may. Oo, makapagpakada mo. Uray awan. Anya? Sigurado nga min ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagadaw ang ngaw-ngaw ti mangagaw. Sika talaga paray. Amang ano mo ngamin ni baka mo ti style mau. No sika ti mapaniti inuman. Inayo mo mga ngamin ti agbabaay. Inayo mo pa dagiti bakla. Unay kay. Ay, nayon na mo tan pare. Iso mo lang nga. Kasta ni baka mo paray. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta? Hello, Manong Borsyo. Naimbag ta nakaumay kayo. Kalkalpas lang ti trabaho may. Isa, kaumay mi lang. Medyo naladaw kami, at least, imay kami lata. When Un gayam, iso ni Anton, barkadak. hello, Manong. Naimbag nga oras mo. Kasta magking ka, ading balasang. Aywan gayam. Adaman sa ludsudag kan ka. Pudno ka di nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyo. Ha? Naku na nangamin kanyak. Single ka no. Anya? Ay ka, iso ti salud-suda maaday. Sana siya? Sigakit di mo pare. Di kasi nung batan ti saludsod ni Jen itay ka. Ha? Eh, anya, iti kaya mo nga isong bakaw. Imbagam ko mga awan asawak Ha? Imbagam ko mga baruak pa Anya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tapno lang maalam tirig na tibalasang. Ako rosunada. Nasagampay nga agulbog ka. Ay, anya laki din nga. Saan makaakasta? Kaslasan tabat nga kumpare nga. Saan ang balay? Tatsang kwa sinumbatan. Ano sinumbatak? Ti saludsod na. Kaya naibagak nga dasawa may. Ilikado kan. Ang mga nodadala nga kurain na. Sika talaga. Wala, agawin ka din. Sigurado nga agurayin ti asawam. Agawin na kumatay. Nagan nagkaparay. Ewan pare. Agan anada ka talaga para kan Jen na chicks ko. Ha?
imbagman ta nakariing kapailaang si Kabursyo. Ay, si kakit di mat bakit? Kunaklakit din no ilaylayon mon. Alas 3 iti malam ngam kaririing mo pailaang. Di kakit agyaman ta nakariingak pa. Ay, Diyos mio Marimar. Anya ngay kumati pagyamanak mat. Namnamaang maagyamanak tan nakariing ti asawak amam martag. Uray awan Bursyo. Anya? Itatana usawan kan. Anya pailaang ti aramidem ngay. Ingka man agsapulan na iti pakiinumam. Anya mang sapol iti pakiinuman nga bagbagamot. No kayat ko ti uminumak lata ta damat kwartak. Anya lakit din. Anya? Mabit lang tinakagdigos. Intun madamdama. Inak man uminuman no day tati kunam. Anya lakit din no day. Ne, kaririing mo pailaang umanisam kan kumanatawa ka. Ni, inakaran na kan samatan ni Bursyo iti kinaadda bulilikong na numaminsan. Ay, pakawanam. Si kakit di mo. Bakit? Adala kami nalagi po kay idirabe ay. Ana ibagan di Borosyaw. Ijay bar. Ana pa namin naginuman. Anya? Kat, anya dayta? Ada kami ti balasang. Akorsonada na ijay bar. Ana pa namay. Salsalod-surin ijay balasang. No, dasawa na. Kuna namutin na baro ka now. Naglukon. Ijay Borosyaw. Anya? Kaya't naasawan. Saan na nga ikarkari nga asawa ni Ludeng? Anya lakit din? Ay, yaman na mo. Iti da jay lalakay. Ibaga na baraw. Tapno maala na tirig na ijay balasang. Ay, into lang at talaga ni Bursyo ti kinababaero na. Ha, kita ama. Ang mga nukundi katawa kamot kankwana ngam isumot lang ti aramidam. Ha? Ay, agan-anat ka kunak tumat Anton. Pulos man bakit? Amumut ng kanyak. Ore sa dino aparte papanak. Kin ore aglaos ti balasang kang babakla dita. Jaksang wine. Pakanano na kita kay? Pah, kaslapod no. Maamwakla nga damat aramidam akas iti aramidam ni Bursyo. Ha, pagtalawan ka diti balay kunak tumat. Ha? Bakay? Nasaya at nagranata mutlaang kumare. Tapay kumare. Ada ka di bagam. Adala kahit kuman nga ibagakan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ibagak da ito kan ka. Tapno mabagbagaam. Saan ko nga ibaga? Tapno aga pa kayo Amangan kit dimat no siyak ngamin ti apaan kung guraam. Si kakit dimat kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di ta pagsayaatan day ta panangibagam. Mariluling. Bagbagaam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibar. Kanayon na kano nga ibaga nga awan asawa na. Single ka no. Anya? Dayta ti pudno kumare. Na ibaga dayta nila kay ko. Kat na kunana kanyak. Nga ibagak kanukan ka. Tapno mabagbagaam laang. Ti awanan ba in a lalaki? Kastagayam Kanayon ka no mare. Saan lang anilakay ko tinakaibaga iti dayta. Uray ni pari gando kat na ibaga na mutlaang. Anya? Tunggal mapan iti bar. No ada checks. Ni, agbalbalin mo tan a single. Nga oras iaasawa. Anya lakit de. Apa? Imbagman, tanalagip mo pa'y tinagawid si Kabursyo. Ay, papanak ko man sa anak nga gawin nga, Luding. Luding ka talaga. Ha! Nagapwam! Ijay manan paboritom abar apagin inuman, napan mo manan imbagbaga a single ka nga awan asawam, kasta ka ding? Ha? Awanan ka itibain! Salbag ka! Alay ko, nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamutan Feeling single ti awanan bain? Ngam dagiti putot mo? Di ka pa ida may gatangan iti agas da? Taipan mo mat amin ijabar apagin inumam ti kwarta amat matgadam?
Anya? Tagayam Ala, sige. Itultuloy mo lang daytang aramid mo, Borsyo. Ti ag feeling single ijay inuman. Payman. Aywan gayam, inton bigatan ti kasangay ni Uncle Peter lakay. Wangag paiso niya. Kakasanong arungay. Nas ka na mapantayo Sigurado manen ngamin nga anda maibagbaga na dayjay no saan tayo mapan. Ay kung mapantayo nga rod, abakay. Ipasyarta mo lang, dagito ubay. Tanay, iti kinabayag na ijabraw. Nabayag asaan na anak kita, dagiti anak ta. Wan, iso sapa tayo mapan inton bigat. Wanggayang, awisin mo ani kumarim aluday, noong papanan na. Ha? Tapno makapasyar mo, saan ka nga dala ang ijabalay, damay sa stress lang, kanila kayo na. Aywan nga agpaiso niya. Wan man, awisak man ni Marilo din. Nagadun sa matantin na inom ko Kumare, nasobraham sa amot ng tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdam Kat agawid tayo lata. Anakan. Apayasaan mo nga inyam amo kanyak dahito'y kumarem. Ha? Aywan gayam anya. Iso ni Luding Uncle, kumare. Hello, Manong Anatar. Honestly, you're so handsome. Apaw, naka-Inglesak pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak kamot tayo nakasarsarita. Anda ka di asawa maon? Nabalo akon, Manong Anatar. Anya? Wan, Manong. Dayta tipod no. Mano maten atawon tin na palabas manipod na baluak. Natayen ti asawak, Manong. Natayen kunaktumay. Apaw, mayat manludeng. Nagawid ka anabartag. O kisti sabam. Kat anya ko man nabarte ka nagawit. Ukis ti sabamat Anya? Apay, si kalang ayat mo na ti akbartag. Uhu! Adula amin nga among borosyo. Anya? Bitin kit di at inainom ko dya birthday anapanan may kadak kumari ana. Naksapay gumatang iti arak Ay, agtal na ka manludeng. Inkalat na maturugan. Saan? Agsubliak sa lagan ni Jay napanan mi itay. Adang amin amok agwapo alakay kat. Peter ka no tinagan na. Tiawanan bain. Oray lumakay. Saan amay libak ti kinatar na sika? Gwapo ko naktumat. Nabartag ka lang, Ludeng. Inkay turog na ita, pang-asim. Ngay, itay pa apangawid tayo nga manaisam ka pa kay. Madlaw alaplap damtag katawa. Dayjay man ngamin ako kumare. Tapay ni kumaray. Idi na bartag. Ni, ibagbaga na mo tin ngawan ka no asawa na. Tinagalaspay. Naku na, naabalo ka na. Ha? Anya? Wan lakay. Naibaga nakit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, dayalo day. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na kadagiti chicks na, single ka na. Ngam nun ibaga na mo, ibaga na mo abalaw. Ayan niya lagi day.
Makapakatawa da nga agasawa. Ay, paimanta nga wag to man ni pare Borsyap. Alaman ta kita man nga road no anya mo ti reaksyon na. Anya lakit din dagijay nga agasawa. Sumungsungadak pa lang, ilalayat mo mutan tiyang katawa paray. Ikatawa ki din nakastaw. Anya? Mga pala, mga milibaga mo paray. Ha? Tapay ni Ludeng paray. Hindi namin sa inawis ni baka kung ni baka mo iti birthday ni Uncle mi Peter. Ay nabartak siya. Nga raw, kastaon na bartek na iti nakaawid kayo. Di matingay na ramin na iyay. Ibagbaga na mo nga awang kano asawa na. Balo ka nun, paray. Anya? Imbaga na ta. Kaway, hindi nagamamura ka ni Uncle Peter. Ibagbaga na balo ka nun. Nabayag ka nun, ang natay ta asawa na. Iso mabaling ka nun man ang nagpaaraw.Ag-aasam man, paray. Tiyawanan pa ina Ludeng. Payman, Ah. nag-aawid ak paybit paray. Rugyan niyo, di agpalitada. Ha? Nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan no podno ti imbaga ti kumparim ken ka, Borsyo? Ketwain. Apay, anya aga po mapan mo ibagbaga ijayan ti pasken, awan asawam, ken balo kan. Awaran kay ti bae na babae ka. Ne, tama kaunget ka? Apay, no si ka ti mapmapan itibar, ket ibagbagam kadag iti chicks mo a single ka nga awan asawam, adda ka dinangeg mo kanya, ha? Agtal na ka man, Borsyo, no di mo kayat apatayabak day tamuging mo. Awan bibiyang mo no ibaga abalo akon. Tadi kamat pakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. Ay, bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kunak, tapatayabak day tabanga-bangam. Ha? Ay, makaungot kamat lagayam, no siyak ti mangibaga abalo akon. Ngam no si kamat ti mangibaga a single ka, ayos laan. Quit stand, Borsyaw. Ay, niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Speaking of pasarabaw, kaano nga tamanan nga agpawit ni Isadora? Ay wanan niya. Idi pa'y napalabas at tawon tinao di nagpawitan na nana. Un nga raw, manmanulang nga agpawit ita. Saan akas idinabiit pa ijay abroad? Amamin anaw iti makatawan no agpawit. Mamin ano mat iti makatawan na makaramanda tao iti chocolate. At dapay na yun na nga imported asabon kandilata nana. Un nga raw, naibusan tay inted na iday. Pawit ko mamanang. Wan nga rod nana. Di yu tineksan. Mano abula na nga awan damag ko may papankan kwa na. Oray siyak nga rod nana. Saan kumuta nga inchachat. Tano kasta kumusta Istoryaan na mo't amin ang mapaspasamak kan kwa na abroad. Ay, naku nampay. Kasla ipalpalastog na pa yun no daduman. Ni Isadora manin nga OFW ti pagsarsaritaan nyo kinanalani itay. Bakit? Napagsaritaan milaang tanabayag mo tan asan ang nagpawpawit. Ipadlaw yung mo taday tamang namnama iti pasarabo ti kumari yung OFW ti pagalistuan nyo, bakit? Kat siyempre pagsayaatan day ta. Di yun to pa'y maramid ako mustain. Talaga asaan ata mo mi abisi. Nangagkaw tinagsaritaan nyo kininanalani itay. No daman nangag mo, aguli yung makalatan, tapno awan gulo, Andres, ang nalakit din.
Isadora, bakit? Kumusta kayong di talakay? Nasayaat kami mo't kang tatang. Sika ngay, kaano ti panagawid mo? Malpas ti kontratak inton sumaruno abulan. Saan ako nga agsubli ditoy? No kasta, agforgod ka nga rodon iti Pilipinas, bakit? Unla kay, makabannog mo't lang tagtrabaho dito abroad. At damot tin urnong ta. Nalpas mo't tin ti balay ta. Una, okay lang no agawid ka. Agbyag tayo latang, oray di ka agabroad. Unala kay, ay, ni tatangay. Adda ka didita, mabalin akasarita. At na panan na, bakit? Agteksak tulangan kan kanong sumangpet, tap na makapagsarita kayo mo. Imawag ni Isadora itay awan kayo, tatang. Anya timbaga na ka, Charlay. Malpasan ti kontrata na ito nung sumaron na abulan. Awan kanumot ti plano ng agsubli iti abroad. Ay kat nasaya at ano kasta. Makadwata mo't lang ti anak ko. Wan nga rin tatang. Narigat mo't lang no trabaho ti aramiden na iti abroad. No trabaho na akanayon ti pampanunutan na. Makamannog ka nung arod tatang. Isa husto lang no agawad. Uray saan nga agabrod kat mangan tayo latamad. Ang damot di garden na pagbiyagan tayo. Uwan atatang. Un gayam. Pakipaw itmunto maninton bigat ti basita natin nga naapit ka. Nangikargaan niyaw. Adda iti waiting shade. Doa asa ko na jay. Isupay amay gatang iti bagas. Malagip mo ka sarsaritaan tay dinapalabas nga aldaw, Erika. Anya apag sarsaritaan ta nana. Ado mo tinagsaritaan ta ngamin dinapalabas nga aldaw. Ti may papankan Isadora. Apay ni Isadora. Nadamag ko nga agawid kanong dito'y Pilipinas. Agforgud kanumutag. Asino tinakadamagan niyo? Ti karubada. Na, sigurado kayo a reliable source motla ang day tanana. Wen, karubada nga ruday jay. I-confirm ko pa nga umuna kan tatang na. Ang mga numang namnamatay ti pasarabo kat fake news mo't gayam ti panagawid na. Sigay, i-update naktua no anya ti ibagan ni tatang na. Wan nana, da kayo ti umuna apang ibagaak no kasanaw. Pudno ka di nga agawid ni Mari Isadora inton umay abulan, tata? Way, agpurgod kanumot ten dito lugar tayo. Di saan gaya man nga agsobri di abroad? Saanin Apay nasa lunsod mo? Awan mo't kiti, tata. Kaya't kula amaamuan. Nabayag mo't ngamin asaan kami anang kit-kita. Hello, Isadora, anak ko. Kumusta kayon tatang? Pasensya kayon ano itala ang anak kaawaga. Ado nga minti pakakumikumak dito eh. Okay lang, anak ko. Ay, adaman sa lunsudek ka. Anya day tatatang? Katext mo ka rin na iti kumarem nga aging gaita. No damari Erika ken nanalani ti dakdakamatin nyo. Nabayagan asaan tatang? Di da matreplyan ti text ko kadakwada. Nabayag nga mina, nga awaninted mo apasarabaw para kadakwada. Anya ti kunayo tatang? Noon niya tinangag mo, isunay jayan, anak ko. No, ada kwarta di ka unay gumatgatang iti pasarabaw. Idulin mo kitday, tapno, ada gastusin yaw. Wen tatang, kasta talaga ti plano. Last day to yun asweldok, isong agtipidak matan. Una, sa nabalay ta, adamot na itid mo kadakwadan, iti nabiit ka pa iti sa abroad. Mawatan damot siguro, no, awan maitid mo ita. Da kayo ngay tatang, at day pagatang niyo?
Ay, sana na masapol nga adda pa sarabom kanya kanakaw. Umanayin kanyak ti presensya. Anya nga itimbagan ni Isadora tatang. Nagsalod-salod no anya ti kayat kaw apasarabaw. Imbagayo kumaa, ta di manan unay aggat-gatang iti kumkumpurme. Uy, imbagakan ko ana, ano ada kwarta na, idulin na lang ngayon. Amok ti ugali na iti ibilbilang na agayim na. Urisak tatang. Nangag ko at ti asawak ti pagsarsaritaan da nanalani kang Erika iti naminsan. Di dak siguro nakita. Isa nakapigpig sa tingiwat da. Uwan nga raw. Adamat mang mangagaw, agam agul uli makaklaan. Narigat yung sasauno na duma. Pudno la unay tatang. Ang mga no panunutan ni Isadora apa ng dadaal laang. Awan, agul magtayo pa'y laang. Dumteng to ti aldaw, amaduktalan natin may papaniti dahi ta abana. Kumusta ti biyahin bakit? Okay lang ang madlakay. Pasensyakan no di ka nasukon iti airport. Amumat. Awan pag-service mi kanitatang. Okay lang ang lakay. Saan a big deal day ta kanya? Maawatan kayo kinitatang. Agyaman ako na bakit? Ang merienda tayo pa ay. Eh, nangalaan nyo iti kamote, tatang. Ay, siyempre, mulak. Lalaki din. O sige, ramanan tayo man no napukray matlaan. Ay, una, napukray na tabakit. Isumot ikap kapimi ka ni tatang. Kunakon kat, da kayo ti masabat ko dito'y dalan nanalani. Nay, si kamagayam Isadora. Sa dino nga iti papanam. At dalamapan ko gatangan nana. Kumusta kayon? Ay ka, nasaya at lata mo ta. Pagtrab-trabakuan nyo nga ita. Iti laundry shop ti kasinsin kaw. Ah, ni ngay Mari Erika. Ay kat iti pwesto umot ani ipag na. Ay, mayat nga rod ano kasta nana. At damat gaya man trabaho yo. Isupay ah. Ay katuwa na. Malang raw. Agpatuloy akaw. Sige nana. Tagi-istorya tayon to no saan kayo abisi. Awan tinadamag yung maipapankin ni Isadora, nana. Maksipod na gawid ngam awan pa'y man naawat ta. Naglinabasak pa iti paraangan da, ngam awan matlat ta. Uray siya. Awan sa mo tinamnamaan ta pasarabaw. Wan nga rod, sayang mo. Nasabat ko di tadalan idi napalabas ngal daw. Kat awan mo't ibagbagana. No kasta, talaga nga rod nga awan na anana. Ihimot sa mo't tayo. Ngam di bale, man ano ko man, awan pasarabo ta. Sa bagay, kabailan tamat ti gumatang no kayat ta. Ay wana, isulaang ayat, ada kabailan na agumatang itikas jay. No kabailan na, kabailan tamat nana. Agpakada akong Erika. Amangan no agungot nila kay kaw no marabyana. Mabiit man laang nana. Apay kaday. Matuloy ka diti panagpalingkita inton sa badaw. Ay katwan na. Ibagata ka day kini Isadora. Apay lang. Kasano nga tangag pay sunana, ang mga numaamuan na nagkuyog ta,
Kat ada maibagana. Panunutan na, ano niya ti kayat na panunutan? Anya kumayta. Sa bagay, awan to pa iti inted na apasarabo ta, idinagawin. Ay, nalalam, Erika. Sa dino ti papanan nyo, nanalani? Na, anya lakit din. Nakita nakpailaan mo. Sa dino ti papanan nyo, kunak, nanalani? Ay, kwa, Isadora. Dalakad mi kin ni Erika. Makichinda kami ita. Apay adiyo imbaga kanyak ngay, nana. Ti amumi akit adupay ti abastuyaw. Ay, kwa, mauray da ka din, nana. Ay, pasensya kan, ngam agur-uray ngaminan ni Erika ijay paradaan. Ay, kasta ka di, sayang mat. Pasensya ka na, inton sumarunulangan na sumurot ka. Sige, nana, bagaandak to, Anya ti ibaga, Mari Isadora. Adda ka din ni Mare Erika, pare Andres. Ay, dati natindaran da akasar. Duada, kinanalanay. Apay, di da kagayam intugot. Awan mat imbagbagada kanyak, pare. Diyak amo no apay, ngam kas lalik-likli, kandak matan. No maminsan, si kamo ti tapik da do. Anya? Diyak amo, no pudno agayam ti pangibilbilangan da rin ka. Ngamain, adda dagiti gundaway, asi ka ti pagsarsaritaan da. No bagbagak ni bakit kaw? Ako ngay. No kasta, saan apod no agayam ti pangibilbilangan da kanyak? Isuda laang ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Nangruna pa ita, adda sakit tinakam da rin ka. Tawan ka no naawat da, pasarabo, idinagawid ka. Anya? Dayta ti pudnaw. Asawa nga agpaiso ni Erika. Ngam, jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Diretsyon kan, Mare Erika. Adda ka di masapol mo? Liklikli kan nak ka di. Sipod na gawidak, di nakmat kinasarsarita. Numapan kayo makitsenda, di nakmat bagaan. Adda ka di dakas ngay naramid ko. Kinapudno na, saan kami akomportable no kasta akadwada ka? Pasensya kan. Nasakit ka di tinakam yo, idi awan na itid ko apasarabo yo, idi nagawidak. Ay basta, awan ti oras ko nga agpalawagkan ka. Panunutom latan no anyat kahit mo panunutan. Bisiak kita, isa pa nga asim man di ka kumamanaktak. Sikat tinagipulong iti dayjay nga Isadora niya. Imbagak laang no niya ti pudno bakit. Chismoso ka matlaunay si ka, Andres. Una, tamakadlawon jay tao. Marik na alikliklikan yaw. Alangan may, nga gulburak pa laang may. Imbagam amin anangag mo maipapankan kwa na. Wow, imbagak amin. Anya lakit din. Di mo ammo matiko na sikreto. No saan nyo akayat jay tao, idiritsuyo lang nga ngayon kwa na. Tapno ammo na may piman ti pagluglugaran na. No ta kayo nga tati adda iti sitwasyon na. Anya nga tamot ti marik na yaw. Anya laki din. Nagsakit unay tirik nagtata. Di kagsangit, anak ko. Saan mo kasapulan ti gaya makasjet ti galad na? Awan la tinaitad ko apasarabo da. Kastadan kanyan. Oray di saan ka pa yan nagawid. Sikan ti pagsarsaritaan dagiti kumaren. Saan milangay magbagakin ka ta kayat mi si ka mismo ti makaduktal. No kasta, tilagayam ititad ko apasarabo ti kayat da.
Amom, ti sungbat day ta saludsod mo, anak kao. Agam no sakti si ka, di kagladingay. Agyaman kakit di iti Diyos ta inikat na ti kakasya klase ti tao iti biyag mo. Saan agayam ti pangibilbilangan dakin ka, isa kasjay da. Ket di mo pabasulan ti bagay, anak kao. Oh, agkape ka bakit? Agyaman naklakay. Kumusta tirik nam? Aging gait na. Diyak maklon lakay. At damo lang amin basol ko. Sa anak anang tad iti pasarabod ah. Di mo pabasulan ti bagim. Pudno tinaybaga ni tatangkin kay tay. Saan na pudno agayam ti pangibilbilangan dagita at tao kan ka. Kita idi addait itad mo apasarabo na. Nagsayat da kan ka. Itatawanan maitad mo. Imadayo damutan. Nasakit lang ta para kanyak lakay. May mayatan ti kasta bakit. At least ammom ti pudno. Ammom ti pagluglugaram. Di ka masayangan kadakwa na. Tasipod pa'y ide. Tilang ipawpawit mo ti kayat da. Sa bagay, adda puntom lakay. May mayatan kag may maysa. Ngam ti maadda anak itigayim akasta ti galad na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.